Padiang subha ya pi baro ki badai da ni ka balang ni ki bamdai na ni ka balang haka kerteng try madunong penim be jongi uji Yesus Christ iawan ya ka ban wat yo blay ya ka ban mani ban syakri yo bat ban pendon burom ya ka kerteng ka bakrao ka jangu ka ktinu blay ka ong nakasam kendai pusan ka dekat ka bahan rio ali tongin ya mani bat demngan tongin ya dem ko siu akmat utrai nong tau jongi naba ulong blay jongi bat ngilong ki brio ka jaka plang jongu bat ki langbrot kakti jangu tongin pendem haka jeng duai ablay maruk pa jangi bahabening nilai don haka ni kaying kabakentang ke jangme nilai wan najan bat najengai yakaban wan wat yame yakaban dem ban syakri bat ban mani yame kom ki khud ki be ke jang me kom ba malakular maong lada ar da laingut ngi seng ha ka kerteng jang me hang ta medon rengkat bat gi nginget ko konrad ya ka e ka ba me keren mele bat ya ka e ka ba me kular me pendep ya la ka jong ka jeng kular haka kerteng try bat unong penim be jong yu Yesus Christ ni dem ni duai ni pan ni kini baro amen inje beteng ya kini kajing syakri jong yu blay da ke bangi ruai kajing ruai ke basan spa san pulai na ke batamai bat san spa sau pun riu na ke berim don bon hajar haka pertei don bon spa halakari bam tip jing id ba jong ublay bat jing siu spa kalbari syakini ban le jalap jing pen im ban yatu jing kenya bat lem bakrau badap kadawa bakin omdu baro sautli gerhat ke jing ruai ke basan spa san pulai bat san spa sau pun rio Don bun hajar haka birthday don bun spa ala kari bom tip jing it patro ublay bajing sius pakat pari syakini ban le yala jing pen ban ya tu jing nya bat lemba rau bada kadawa bakit omdu syaklau syap tap kalam pan manip leba kensya mensimba baba rokadam apo jing dumba thala yakini manu ban lejwat manu yakibat elat jing
yap liji kalakat lenti jeng imru lalat spanambu rombat jeng sloba kijing pasuko bertei donut ubriu ki ben-benya hajing talaba cerkei yakini manu pan kesil manu yakiban snowlem kabyang jing sya'u un ubri ban pensan ek kibarem Jisu tang mimila ban pen em na jing yabdu bun hajar ha obat ya ban kinang tabom lasu apen mikir hai kinong trei kibas ngojeng ko utrai ban le yalapku or ublei keleng kari klem tingkai Shua ban lej akmat ublei ha ka jing duai ngan pen pule katto kan ne ka jing shisha na ka ktien jong ublei ka baneng kong ka shithi shkinong rom san khadar bat kum juru nru ar pulai ka shithi shki Ephesus ka lenong ka baar ka dekhot ka basau basan ke jing pen pau ke lenong basan dekat kendai ki kam ki apostol sao khadar ke shithi shiki Hebrew ke baar lenong dekat balai ki kam ki apostol ke baar pupra ke dekat ke baar pupra bat ke baar shiki nong korin henru ke baar ke ktin ublei ke ongkum ni naba kubni kain kat kumbada way brio kapap kalapsut siya kapertay. Badaka takapop kajigyap. Bat kumta kajigyap kalawan ha baki benrio baro par namar baro kilala pop. Namar kabainong kapop kalong kajigyap. Henry kajing ai kajong ublay kalong kajing imbam jekut dau Jisu Kris ubaw try jongi. Nabala penyap kenyi yame bat malasius pa hau ublay da kasnam jongme yakiban nakijat bat nakitlit bat na upatlang bat nakikenja benriu baro. Bat omdan kajing penim hano hawai pat. Naba omdan kawai pat ke kerteng hapo ke beneng ya kabalaai hapedeng kibriu. Da kabadei ban penim yengi. Kumno ngin yolat ken ladang lendet ya kajing penim bakrau kata habala keren ya kahabaneng kong dau try. Lapan skem ya kahangi da kita kibiyuk sengeu. Namar kata totipi
balapha ya kani ka jingpen emu belay haki gentle kiro kinyo sngew yaka hakmi menta kain kata kaya badiang hun hakmi menta kain kata kasngi ka jingpen em ngelayo sngew kumto ya ka jing shisha jong ka ktien ka jong belay tongin lay lang hakmat ublay ha ka jing dual ablay baruk pa jong yu bahabaning ublay ubasyog ha ka ket kabadap da ka buram kabana bam jakut syaki bam jakut ublay ubuyu ilut bat tiplut yang iki kon benriu baro kibasyang basa asla jong ka pertai la bah lasnio ni aingo yame pa be bat bisne bamalakot lang yangi kum ki para banget ban yala ki jong ki yen ki sem jong na jan bat na jangai bangin wan be bat ban wan kiu shikade ke yen ke bakentang ke jang meneng kong ya ka ban yo ban aingo ya me ban yaro ban pan kraw ya kerteng jang me bat kam tam ngilayawan ban yo sngew ya ke ban me don ban kren leng ba ushakri berit jang me ngaingo ya me pa be na ka benta kanika balang hang ni hamaurau bame ladon rengkat patka hado kanika klip mat ka bamenta ngaingo yami ko trai kan rahat naga benta I pastor ki temen basan ki dekat jang ko komiti jang ka balang ki bala trai shit rehem ban pen yala ka jang ka balang hasla jang kanika pertai nang ai haki ka jing ka jing kya Kedang baginang la banyay tray syu habang iib kamtam hakisngi kiba kiba kum kini kiba kenriang bat kiba mutlap haka baka jing sneo kalasin siar don bor tame wat ya kiba nget ki jongi kamtam iki kon samla jongi kenrat biit nga duwairu bamenang ay haki kajing start kajing sempang kamtam ka bor ka bakenja mensiem ko trai bakinang la ablay ya ka ban psa yaw patlang nu jongki bakinang la ban betin ban yalam ya la ki jongki lang brat jongki bakinang ban ya kum kaman jongki Henry kat kum kaman ka bakhut ke jangme ngaduai ru ko trai nakabenta kilong kami long kapa ki kon samla kan te shan rang hadu ki hep ki barit ki kon jang ka balang hi baro ki badon hasor ne ki badon shabar jang ka ni kasar hakikam ki jam ki bakia be ki alet na kapor sa kapor don na pedeng jang kiru ki kon jang ka balang ki balang dot ban wan sa kaying jang me Henry Kimla Banwan namar kabor jong ka jingpang kale don bor ya ka met jongki ngaduai ko pa be bahangno bakidon metip mame ko trai kan rat ya ka jingpang jongki iwe pa iwe let mame kta de kiti ke balamong ke bala James nam jome ko trai kenang bakinyo kya no ani kijing pang jongki bakiru kinyo ablay kaban ay ngo yame ban yaro yame kamtam habaka Christmas kelajan ban usnem temai ulanang wan kan rabit ngada duai ablay yaki konjong kabalang baro laki don hangnoro kamtam yaki to kibadon hapadeng kijing yale jong kijing im jongki
Bat kijing pensoi jaga de kepertai ki babun. Ki badan ha padeng kijing khuslai. Ki badan ha padeng kijing sneusi. Ki badan ha kijing snow marway jong kijing im jong ki. Ki badan ha padeng kijing duk jong ki. Ki biak saat ye kijing im jong ki ke baman la kesngi. Ban pendap ban biang ye ki khon ki siu ki jong ki. Me tip ko try hang no ba medan. Melong ublay jong kijing it. Ublay jong kijing isnei to let ma me ko try ban pentengen ye ki let ma me ablei ban pen shat bor ye ki dalau jong mun sim bo khu jong me ko try knang bakiru ablei kin yo ya kata ka bor jong mun sim jong me bekin yo ban wan ya ban kiu shikiying jong me ban yo ya ka ban shakri naga ban ta ka kerteng ke jong me kan rabi ngade duai ablei kum juru ya ki kristan ki badan ha keleng setlak kepertai kam tam sya Afghanistan kum juru kotrai kan rat syatai syapo Iran syar tai ki than ki ba per jong ka pertai ki ba dan ha padeng ke jing sya pen sitom ben wat ha Syria ro ko kedrat bit ini ki dan ha padeng ke jing shepting ki im ke jing im ke bam thi kana ke ba kim tip ke ban ja shibit nela shai ke jing im jong ki try kan rat ngada duai ablei ba me menum eno yaki yarap yaki ko konrat la dalong kumno ru bikin yaine bat kin yang scam ha kajinget wat hado kajing yap ru ko pa bi ni duai na banta ki kon Israel ru ki badang don hakit ma jong ki ko konrat bi kinong shon ki baker tawir yaki saudong ko try ai haki ke wisdom kajing start kajing shempang kumno bakin yada ya laki jong ki briu la jong kumno bakin nang ban job yaki nong shun ki jong ki bakwa ban pendo jat yaki nasla jong ka pertai kam tam kren yaki ko konrat babon ki kon Israel kempat itho ye me uchisu kempat pediang ye me uchisu hado anot amen sim jong ki kren yaki pen kendo yaka pop yaka hok bat ki jing bishar lingba kini ki jing ja hakari ke jong ki lingba ki thma ke be kendo try kan rat kersiu yaki pen kendit ban riu yaki kanang bakiru kenya ban pediang no yame uchisu yau bakila kentat baro shikata kan rat bi to don rengkat ru bat ngi yaka por ke badangsa ngi ai tilut hakik sang ti blei ke bedon bor ki jang me ma bat kelet yaki pop kilat kilet jongi baro pen khot pen kentang yangi dakas namu Yesus Kristus na bangi dem ngi duai ngi pan kini ki ai baro nado menta shadu bam jekut ru amen mentangin yo ya kajing pendep yaki kam jong kabalang ki para bengi bi baro ki badai ki khon jong kabalang pat ki bei ru ki para bengi ki be don kan ke jing khublei ye phi wei pe wei ka gerteng utrai jong yu Jesus Christ barhagini ka por na mangi ladon ha ka ayom Christmas nagaliang ko komiti balang isim ka kabu ban ai khublei Christmas ye phi wei pe wei ai bakini ka Christmas kan long ka badap da ka jing suk ka jing kemen haga jingim jongi marway barhagi yang kisam jongi lang baro ke jing khublei ka bakarpang ka longru ya itman mesan bisi light plang itman mesan jong ka balang Presbyterian Maukhar ka balang kemi ka jongi hagani gari ibala pelat ya ka por ka bakordor jong i banwan katgum ka jing ya penbet bansam ya ka khubor ka ktien ka jong oblei hapreng jongi hagani gisngi kabakarpang itman mesan ilanang wan sekhmat marway bat ngisung thu bagayeng gesem ikime barki khon kilaya don hangni manta nyai khublei lang ye piru haga keteng utrai jong Jesus Christ itman mesan khublei sibon ye kejing pelai jong pi ye kapor ka bakodor bandan lang bat ngi kum kabalang hagani gejan miet
mangitwai bau blei on pendon kam ye pi nagabanta ban penim thuma ye ki do not ki men sim ki jongi ki batrang ban yo sngo ye ka ktien ka jong blei ling ba jong pi mentangin yo ban lum no ye ki jing aingu bad hadian balade ban lum ye ki ngi kirpat iwe ni ki rang ba jong ka balang bisa espungro in subha ban wan ban tuai ban pengentang ye ki jing aingu kubli shibot từng nhà đuổi có blei balong kupa jong i bah meneng ling ba jong ne kapor kan rar be ngi wan ya ka ban ai shami ya ka jingo bat ka burom namar ka jingi ba ka bakrao ka jong me kan rar ya ka mela long lem ran kat ya ka jing em ka jong i po bala len no bada du ka ne ka kelemat ka bamanta baling ba jong ne ka por kan rar be ni wan ban ai ngo ya me namar mela sha sngo ba ngi trai bangin don si por ha kene ke ye nga bakantang ga jong me ye ga bangin yo bangin tay banya salok ye ga kerteng ga ba em ga jong me ye rab ye ngi kan ran baling ba jong ne ke jing sakri ye ai ti ngi bu ti bangin wan ban bra na me kan ran ye ga ba men shem ma nyalam ngi trai na do ga basdang do ga bakot ka jong ka ba kham tam kan ran be ye na ga banta jo ka tien ga jong me ye ga bangin sayo no sakri ba ko dor jong me ai ba kan nong ga jing hikai na ka banta jongi ba ka tian ka jong me kan hikai kan yalam yangi ling ba ka jing em jongi ka ba man si ma po ek bingila ban jet bingila ban tip kan ka ba ha kan ka basnio bingila ban jet kan dal ye ya ka mon ka jong me ba ka jing em ka jongi kan dal be kan long ka jing em ka ba long ka jing kar khu na banta jongi ba kan long ru ka jing em ka ba don ka jing kermen ba kan dal be ha preng jong ni ka jing sakri ka jongi ru ngi wan ya ka ban ra sambe ling bai ki ne ki jing ai ki jongi ki balong ki jing kar khu ki jong be ha ki jing em jongi ha ki yeng ki sam ki jongi ni dwai kan dar be ka ba men pan kan tang ye ki ba ba ki rung chi ki khon ba ba ki le chi ki kam ki jong me kan dar be ni nang la banang pan khrau ki kam ki jong me ni nang la banang pantalon ni ki kam ki jong be ba kom ka balang ni nang la banang panya re ka kam ki jong me ha ki por ba ro ba kan dar be ya rab ye ngi ba kom ka balang ba ni nang la ru banang pan khrau ki ka kerteng ki jong be na kawai kapor sa kawai pan bakan dar bi ha kum kani kapor ka ban tarung i wan ye ban khor kar pa ye me ban duai se me kan dar bi ba satang khandiat sngi ngin sayo ban rakhe ban kan mau buram ye ka sngi ta jeng wanong breu ka jong me sa kani ka sla khandong ka sngi Christmas ba yara bi ngi kan dar bi ba kum ki khon ki jong me ba ham ngi pan khre ye kani ka sngi in sngo thu kan dar bi ye ka jing ye ka ba khra ka jong me ada bagi donor ki jongi ki bangi pengkrean priang yame haki donor haki yeng sam ki jongi haki balang ki jongi trai bagi jing em ka jongi kanong ka jing em ka badap da ka jing so ka jing man ba kham tam ka jing em ka badon ya ka jing kerman ban yo ya kata ka jing em ka bom jukon ya bam la kular nak banta jongi snake kan rat be ka ba menyalam yangi ling bagi por baro ke barang sa ngai ti kan rat be haki baro apa ka jing penya ka pasta ka jong me sngo kan rat ngi ka jenggal pan ngi ngo ngidam ngi pan ngi ne baro aga ka tanga jong try no prem jong Jesus Christ manta pasri ki bom jukot ro amen Siwa bangin sayo skeuda ya ka jing slok na ka tin ka jong blei ngin ya snok tilang na bangi rai ka jing rai ka ba hanru pun riu na ba thamai bat kum jo nyu puar jinghe uji sutra yang hading pana shirkai ban sya ban siu spa ka mensim jonga amdan bala ban kum tu ter chorus bat kidakhat baro sautli Sutrayanga ading punasur ke banca bansius paka mensim jonga om don bala ban o jing
Sutrayanga Om Don Balaban Om Jing Snow Sikta Baulasya Baulapo Pansingacha Baju Nom Ingala Om Don Balaban Om Jing Jong Bom La An Ong Jing Jong Bom La An Ong Jing Puji Sutra Yanga Om Don Balaban Om Jing Sumayo Nala Utrai Bauyasan Akmat Ublay Kahok Kasna Bakor Blasley Om Don Balaban Om Jing Jong Bom La An Ong Jing Jong Bom La An Ong Jing Uji Sutrayanga Om Don Balaban Om Jing Kumen Yo Amba Ujan Jing Sukwalan Jing Ting Bamban Jing Kermenskem Daulawan Om Don Balaban Om Jing Jong Bom La Ban Om Jing Jong Bom La Ban Om Jing Uji Sutrayanga Om Don Balaban Om Ning konge ngai Kublai pastor watla imdon rengkat bat ngi hagani kaporo ki temen basan baro ki badan bat ngi hagani kapor kajing don jong kiru kalong kajing singain bat kajing ai mensim yang au syakri berit jong blay ki dekat jong ke komiti jong ke balang baro ya pi kilong keme kilong kapa kisamla kentai bat chenrang aduk ki hap ki berit tam ki jongi ngai Kublai ya pi haka kerteng ke baim ke kerteng ke badon bor tam ke jong trai bat unong penim bait jongi uji sukris bat ngashimru ya ke kabu bangan ai Kublai Christmas bat New Year besuk bat bekemen ya pilang baro haka kerteng uji sukris
unong penim jongi. Habang alayo jingtip mi pastor ila yeto bangadei ban keren akan ika balang jong pihang ni apo mauro kani kadai kasin kabaar mangayeng na kani kajaka bakentang bangan pla bat yalap ne keren ye kajing shisha jong kakatinu blay kabanangkong kadai ha kalai puway trek ume kadai ka Pentecost Sunday yung snem arpaw ha kapor badang jur baha ukurana te nga yeng nang ni kibas ngap ya kajing keren jonga kidai ki ben ki beteli ki syong khap ham dan baki mano bat kani kadai kasin ka baar pat asungu yu blay bamday syu bangan keren tangi ki ben ki betuli kumaka tu kapor corona rei ngai ngo yu blay bangayo ban keren pat ha ki brio ki be im ki bala ban yo sngeu bat ki bala ban sngeu tu ya ka jing shisha jong ka ktinu blay te ka khubor ka bau mense mo blay ulapan sngeu yang bangan keren ni alap hakani ka jenmiet kalong syapang ka jing penim ka bakrao kata balaong daw blay kay ka ban krao ya ka jing penim pila ban ong ya ha kay ka ban krao tam ya ka jing penim perkat Christmas kelawan balay Jisu wan siri pertai. Ndai tang bercuka singot. And the main reason bawan ban yap halor ding pna. Ban sius pa ban penksan ban penim yang ayapi ban pelat yang ayapi. Nakebor ke jeng dombat nakejeng yap jong kepop. Bat kebar stang saus ni. Nginyo apat ya ke sakramen arpu kendai trek kadiru kan keren ya ke jing yap jong Jisu Kristi ya bau yap halum Calvary place now nakabentaban penim yang ayapi but stang lais ni hadin ke sakramen pat nin jam syus nem betamai bangama pingin yo jing penim bangin yo ru ya ka jingem ka batamai ndai tang bangin shu tamai tang snem ndai ban tamai no ru ka jing long jing im jong a jong pi la ka long ka jing mut jing perkat ha ka do not na ka men sim jong a jong pi ka jing kli kai ga ne ka jing penim kani ke jing penim daya la dia mensyua ngalalong kristan ngam Jisu to ya ke jing penim nado dang kena ngasilet itu jeseng kena dang step dang sa mission ngam jipep namar ngawan na kayeng ke batibriu te blay ke bam jipep dua iman step jipep dua iman mien dia dang kena kam tu laile kai bro isgila samtia koloil long imay ran te yong kali kat ban pelong jing duai no ong la tia belai kerseu yo tipse baban kami giju pelong jing duai wanda kata ke yi ha no bentar sim lek jeseng ba belai ba patnya distri ki jan dai let de kata ko patulon ke bamnya distri belai pet ya me ya kata ke jan istri ru bam istri ru let kom to ya iti khat i me e jongi i me rat tang pet me i te la kiu ki men ki para jo ga baro ki ru ndai mo yo ha tang spet me i ha dom let jeseng wat let kai si bet men let kai me la ben let jeseng mem la yong ani ni em ta kayeng kaba ngam jupep jeseng ki Sunday school ha kadang em imei e dang imi pa unta imei ngalit
Jeseng junut pep balai ngelek bapa ndai bang aku ngalai ngam kwa kedai kejing pa na yeng ten dalah he la san kum tu ngalal bam sakramen baro balapha ekataro malahe malakhan ru kan yusnem keladai ba men long ru khat na ngale bapa na yeng na sem kita baro ringan so thu ya ladi bangalayo jing pen im ne ngampat yo jing pen im ro kiai bangale silong tang ke religion keniam na pendep niam pendep ru kama telom dan syu abam dan syu email dam dan syu email ngadon tang email ngadon sangut spara arngot kimen gentai arngot kipara gentai ngalong senrang merwei email kam aili ya mo mangalong senrang merwei kam kam lemon tedin nang tu pat bangam juti yang syu email ru tai parom dan syu ngala imbat kepercaya ngala tem laput bat ki rolling beats badang suka ka do ngadang be ta ya ka do vi na suka ka niam dengan syim dengan keniam ke jing le niam kan te hang to kan julet jeseng syu julet yeshu nang to hadin bang lapas stenographer ngalayo kam sanagalan ngatre ha PWD Dimapur Division kum stenographer jong executive engineer lalai snem siteng Dimapur ngadon te hang turu ngom julet jeseng bam jas bam bet tia bet la em tang ha kiai kijing sobha jong kepercaya juket bau belaisyu takawai gesni ngadang yat ban let celeyeng ngayos go hang ta siliang kadon ke community hall jong ke Dimapur kadon ke jengelap jong ke 7 Day Adventist namarhang them dan Presbyterian Canagalan dan tengah Baptis ke Pentecost nang ta kadon ketaka 7 Day Adventist teu yalap daga pareng ngayeng hang ta ngasngap kat bayalap taung nong yalap bara ngasubu ong tang bendang subendang bapa kadon kakta ya ke conscience jonga ngai ivelade ngalalong kristan ru bala ngayap sadujak ngan kami day bat ke ktien jong bleya hang ta kan day season di ngalik poi hakta ke jeng seng yalap asyong sadien do ngaleran bangam juli jeseng syong asyong sadien do dang asyong sadien do day hang ta hak jeng yalap jong John Wilmot yalap trei mun semu bleya nang ta ngamla syasyo ya ta kajing trei yung munsimu blay ula pen kendo jeleo bhanga jauh mat ong pia ngakio ukhat kala ka bamot hang ta ken nam tip kum no ngapoy siya kabat nam tip siya de ka bor munsimu blay ya ngapoy siya kabat ngalit ban kala ka bamot ngalit ban pediang no yu chisu baro si katang si pediang tang ya ke religion nga pediang tang ya ke niam kaniam kamla ban penim ya langa don sau po ni sad post nem ha kaniam ro Henry hang ta kai ngalet ban pediang yu chisu mde uniam ude person ude briu kon jong blai de indangala pediang yu chisu kajing im jonga kasatamai kanya hang ta hadin lais dem siteng ublay puli galat kelenti yang ngalik puli pastor sederadun saus dem sulit him de vaksinat dawan nang tu blay sepelong yang akum ni kum bangalong song lada way don how Chris bala pediang yu jisu la don bar Chris ulalong jing tau batmai hakmi kiai ki berim kila dolot kita kiba rembara kiba nga jong ka pertai kila dulut lalong jing tau batamay ban nga selong kumni kumbangalong bat nga selet ban yalap keleng su kendriam upenar ubhoy war ban nga sesutu
bangalayo jing pen em hang ta kan nga salet sikiway ban yalap sepang ka jing pen em damar bon ki bong Kristan kidang yo tia ke religion hakaniam kempat yo jing pen em masih keli ki hiap pen leshano ni ba bendang beklibet ki ndalayap ti setip ke dia ndalayap jabla poisa hel jele khumno nyi yo jing pen em khumno kim don kita ka assurance of salvation kajing so scam jo kajing pen em kim tip dayap leshanoro atau kalau kumta ya firu akan ni ka janmet pilati kena ya lade la yap shano pinlet ta kan nya ban pen baik no namar ngi im hapertai ka daitang ka jaka pen krek ka jaka bagit pen krek bangin let sakta ka jaka bau ji suang ngan let ngan pen krek ya pi ha ka jaka ka banga ngadon pindon rongkat pat ngaju nam ti ka jing keli kai ka ne ka jing pen em kajing pen em kalong ka bakraw hadok kata-kata nabar hai ni kentien jing pen em salvation ikan toplot sibon kiai kom kajing pen kesan kajing sok kajing map ikipop kajing pelat kajing siuspa ka kedoblot kiai baro kawan ka kentien redemption gyang redemption kamot kiai ka ba kakam kajing siuspa kakam kajing pelat deliverance kakam kajing pen em katakan kajing mut jong kani kajing pen em ong pi kalong ka bakraw kata-kata bala ong daw blay kraw banya ka beneng banya kandau baro banya ka spa ka pau ka burom jo ka pertai ka jing pen em ka dei bakraw kata-kata Jisu ong kumno gen yo like ken lada feeling that ya ka jing pen em ka bakraw kata-kata pinum yo like na ka judgment ka jang ublay lada em na yam lada nga mapi ngelendet ya ka jing pen em bakraw kata-kata kay gade ka jing pen em ka baneng kong kalong ka jing silspa dakas nam ka jong Jisu Kristus ka jing pen em kalong bantiet no yang ayapi ndai da ka ksiar da ka rupa bantiet no yang ayapi da ka jing em ukris da ka snam ka jong Jisu Kristus udan wa samla ubadai nang nina megalayai uday khod Kristan uba lalong slaves lalong mraw hakedi kibam uba laim tang kaya syok kaya dat Christmas New Year la don hajil don hospital don hajil udan hajil bu syok beriu udan hospital bu syok haki grupat hayeng ru dawa pisa bu nyo lek subha uday kon Kristan ulalong riu dekat diru ula depan baptis diru Henry uni uim kecing im ong nyepi ulalong sleep ulalong merau hakapap na marka Bible ko ang utaw bayay le ya kapap uday umrau jo kapap uni uyay le ya kita kikay bro just sang ru bom jutip syu kimek pak huslay bayo siyam na bantajo kimlalay ay las neng lakraw yo kakaway kasing hamtim uwan poy si kajing yaseng yalap kibanga yalap uwan bat noro ngantip te hadin balay yalap lakot kala kabamot banwan si Jisu banwan pediang no yu Jisu kumunong penem na pediang kibabon uwan udah kyo unia udem ha platform de kosil ulong kumni dalawa aja seng wong ba bendang alih dia ngalai pitrai ublay undang map yang awang ngalapan keng lot barak si hukum wong ngong piwat kelah kabamot wah piwan ban pediang yu Jisu ada not jang pi kumunong penem jang pi wong ha nyong kata kala biang
Kam don kanu kapop kebakas namu Kris. Kam la ban sius pa. Kam la ban saj. Tien balawai ta. Ayo yeslok badu. Ngong tongnya duai pi plano ekipop baro. Nomor ke Bible ko ang no Yohanes ke benengkong lenong benengkong khot kedai. Ladangi play lagi jong kipop. Ulong blay bayayne bad bohok. Un map ikipop bad un penkot je kejing bam hok. Mentahi un map ikipop. Ladang map mentahi yap no sibit chay lek. Kajing penem kalong now, menta kaya badiang hon, menta kaya kajing penem judot kala syayo blay, kalong menta namar ngentip kay banja sibit la syay, hapo sitiyaw ne hapo sibenay. Play ke pop uyam pan maham no blay. Hadin baladab duay ni wang asusuk ke besif. Porbuan wong kekhia ke mensib ke soban pat ke soban luet wong. Ni mentang susuk ngang ketu ke de kesain ke baublay. Lama biki pop jangpi. Lasus pa ayapi. Kata ke men para beit bon ngilong mrau ke pop. Kum hakapor sorkar Rom ki Judea slaves hayo Rom. Kim rau pitip ki bate kenjeri ne rendang ne ki kti ne ki kejap. Kim long free, kim long light load gitu kim rau. But hayo Rom kisik penyang lanya ki, bagi try senong ki kuat pentrai ki kam bae, kuat pentrai ki kam bejaklia, sisilet siyo ban let pek ket merau na. Uno ba iklanyo, uno bedang isamla, uba isyat iklanyo. Dalai i kilamon uni ngatit. Kan no ne, san pawajar sibo. Yang adu dia. Salau kenjeri dan rendang nak tidak kejat. Baru tu merau lalong merau hanga. Namar ngala bot ngala tiadu san pau hajar. Ladau pet ngadon karait kahok bat peniap yo. Namar udah merau jangan ngala siu dagadoro. Te yo kendrat babha wisen uang pet ngala tiad ya mesan pau hajar. Ngabun kimeraho yang go on you are free. Baru tu merau long merau syu ano enoro. Ulalong free ulalong light load. Mangamapi ngimlong merau hasar karum. Ngilong merau hakapop. Siya kajigyap ang ka Bible. Larang ipai siya kati kenong Rom nyo katsaw kong. Henry mangaw bakan jadok. Yaw bala dino kay hapok kapap. Yohanes pralay pusaw. Bau briw bara ubayay le ya kapap ulong mraw jang kapap. Bon kilong mraw jang kapap. Dain tit. Dain suspano yang ayapiat. Bangilong free gilong lailot. Chisu day redeemer on the Bible. Unwan unong suspa na sen. Uchisu uday unong suspa. Uwan ban suspa dakabaw yap halom Calvary ban place nam. Uay tila ka jong kajingim ban yap nakabanta kinong pop kup mga mapihat. Ban siudorno dakasndam ka jong uchisu Krista. Ban pelongnya kaya pi kibalay Lord. Siyaw blay. Light Lord ban syakri yaw blay. Nakata kajing syate syakom. Hakibor jong kapop. Bat kajing yapat. Nabaw blay ulit kata-kata. Ya kepertay yang ay pi. Uaiti kadai ka gift. Baniyo jing penim kamday ka jing le jing la jong la jong pi kadai ka gift ka jong blay. Kadai ka grace ka jong blay. Da ka jing ay la penim yang ay pi. Am da ka jing le ka hok ka bang ngihi ngilale day da ka jing ay. Ka gift pila ban reject pila ban pediam ya ka. Kata ka kasyong hakamon jong a jong pi.
Uneu kena samla baong ye pi. Ulalong free menta pitip ulalong you. Ulalong unong yalap baru ulalong temen besan. Lengok kesenong katau bar. Ulalong jig tau batmayat. Namarla sius payo dekador kesenam ke jong uci sukres. Namarla sius pa yang aipi ong ke Bible dekarupa dekaksiar hendrai dekasnam jong kon lang berat ublai uci sukres. Tang kata uci so songken. Dekajig jam senam jong alapan kia ya piu. Ban deliver no yang ai pi. Ban pelat no yang ai pi. Nang ta jing tek jing kom jong kapop. Nang ta ban penim no yang ai pi. Ban pelat kemut ban penim no yang ai pi. Na kata jing long merau sya jing yap. Kektin nu blai kong. Namar latit ya pi dekat dorba nengkong sikinong koren iwe arpau. Latip yang ayah pi dekat dorba kesnam jauh belai ukon jauh belai. Keba pimla ban yok na yo, keba pimla ban yok da kebertai. Nai pin yok ya kesnam jauh kon belai. Uji sukres. Latip dekat dorba. Larangi pai sisi benengkong Petrus kelenong benengkong dekat kat prakat kendai. Haba pitip dak kiai ki basep kum kerupa lade kaksiar. Balasius pa ya pi na kata jinglong batala jong pi. Ya kabala IT pateng la pateng na kikpau. Sius pa kamut bantit no ate. Yang aru latit. Dai na do ketu kesni bangali kelak kabamut ndai ba pha syai mei pa dai ka jing pen kendo men semo blai klem yalap kum no kin snow klem snow kum no kin nyet ang Isaya dai ka jing yalap ngalayu snow bat ngalanget ka faith nget tu khat bat kelak kabamut ban pediang Jisu ngalek bat ngaplai ke pop la sius pa yang Jesus, if the Son sets you free, then you'll be free indeed. Ladau ko nun pelat no yane, nalong belaj lu te shisha. Kibabun kibreu ki kwa ban lat ti kimla, ya kababha ki kwa ban le kimla, ya kabasniu kim kwa ban le, ya kata kasuk bha, bat ya kata kiyai le, kata ong upor mdai syo mga kadai kapop kabadan hapo jonga, kabapelek yang ai kita. Dan lenti dah kemui pat. Jisu ang I am the way. The pinyo ya ke jing penim don way. Ke religion kan diam kam day ka way ban yo jing penim. Ke spa ka pau ke burom jo ke bertai kam day ka way. Ke jing nang jing start ki bor science kam day ka lenti ban yo jing penim don lenti dah kam way. Dai tangu Jisu tang mauhi belong ka way. Bapinyo jing pedim. Dan nonu bala ban le chuk pa jong au ba baneng lem da dei tang. So ang jing pedim bakrau kata-kata. Namar kasnam jong kunu blei. Syaban yap alor ding pena halum Kalbari. Kabar kay kajing penim kadai kajing map yakipop dain dalapan kesan kain sayo map yakipop nanang ipai sa kasiti sa Efesos nengkong nyaw how bang iyo kajing sius pa dagasnam jabus kajing map, kajing palat jongi, kabakum, kajing kenrei, kajing aye, jongu. Kolosai iwe katsau. How bang iyo kajing suspa jongi, kajing map kenya kipop jongi. Kem de yo suspa shua, bantiet no.
Namar kapap kalapelong kaptip ya. Nyemlong free giblong lain lut. Galatiasan ke menengkong. Dia kajing lain lut. Ukris ula pelat yangi ong nag Galatiasan nengkong. Dia kajing lain lut. Ukris ula pelat yangi. Uni usabla boong hane ula lain lut. Nakata kajing long kaptip. Haki bad habit sekajing melin ki besniw. Haki di ki bam ki syok yadat. Ula long free menta. Namar la sius pa yo. Bat ndai tang bala sius pa la siu la tiet yo. Deka dor ka senam deka jing im jong khon ublay. Nang ta ula yo map iki pop jo. Bat ula long temen besan bat lo long nong yalap. Hang no mga mapipat ngilong merawat. Hakibat habits but kijing melin kiba sniu jong kijing im. Kiba pimla ban pendok ba pimla ban laj. Pila persang da kabor la jong. Pila persang di jing start di jing tip la jong. Mla. Mano ban pelaj ya pi. Dan wisyo. Dan bor percaya balak bat pelaj yabi. Naladir umlai. Cisu wad kenang seperti. Banlong usavior. Unong penyembat. Batkan pun riukon. Batkan kariukon. Batkan kat ya kekerteng jong u Cisu. Namar un penim. Ya laki jong kibriwa. Ban save, ban penim, salvation, ban penyo. Ya kita kibangay jauh. Kani mong siyo Christmas hadin lay nginang niya. Buon ngim sauto Christmas hat. Jingan Christmas ban lay disuwan, ban long Savior unong penim. Ban kam day siyo singot, ban kano ka donot jang pi. Kabalay kajing penim. Ndai tang kajing suspa. Ndai tang kajing yo map yagipop. Kabalay kajing penim kadai kajing katamay keribat. Kajing penim kadai kajing katamay. Kanika Scofield Study Bible jong ke NIV. Ke komentari jongka kaong. The new birth is the door to salvation. Kiba tha ia kani ke Scofield Study Bible NIV ki scholar haka komentari ki ang kumno. The new birth is the door to salvation. Kajing katamay kadai kajing kang siya kajing penim. But kiong shoshu. Salvation is the new birth. Kajing penim kadai kajing katamay. Lara pipai shu Titus lai kebesan. Ula penim yangi da kajing sat kajing karsen. Ula penim yangi salvation. Save. La penim yang pi. Dakay, da kajing sat kajing karsen, bat kajing pantamay umansem bakod. Ngishiti Petras benengkong kabalay. Ubakat ba kajing isnay kabakraw jong ulapan karsen yangi, siya kajing kermen kabaim, living hope kajing kermen kabaim, pan karsi digi. Hindi siya kajing kerben kabayap. Kiyay kajing kerben yung kapertay kabayap sudah. Daytang Jisu nginyo kajing karsin. Siya kajing kermen kabaim living hope. Ang sutirublay. Kabahop daytang hakada kapertay. Andray kabahop. Wandalayap dakada kapertay ru siya bam jukot.
Ladangi pai syaka nengkong syaka Tesaloni kelenong kebesan kedekat ke baar pulai ke ongkum ni teu belai ke jingsuk mauhi utput khoj pariapi bato ai ba on sumar kendong ya number 1 ya kamen sem kabut spirit kabar bat ya kajing im kadi ke soul bat kabalai bat ya kamet body jong physically cleansing rem ha kata kajing wan Jesus Christ bau trai jong pi kadang ke distinguish kajing peniap herang yo breu udan lai benta body, soul and spirit. Ke body kamet. Ong naka Genesis lai kat kendai. Kajaka jong kamet kan leceh. Genesis lai kat kendai. Namar naka daumet melong. Bat caka daumet melej pai pat. Kamet kalip pai biang shalom jiktep. Pastor betep breu sitro kendau nga IT ya kena kemet kebasa jong parabanget kendau depe kedau met kedau met nomor kemet kedi kendau kali pai kendau betang sol pat kejingim nakalibitikas kat nyau kat way kejingim naba kejingim jong kado ha kata kasnam kadai kejingim ang naga Deuteronomy ru kat ar pulai kasnam kalong kejingim kasol ka life kadi kasnam dan ibre bela panglara hospital om dan senam syo inyap no salia be ikibahiyang asem ban ai senam dalayo senam isi imbiang kasnam kadi kejingim ang nagalibitikas kalanang ka ba kat nyau kat way bat kat ar. Dia dah tahu, bagi kita nong mana boleh tahu ki Hindu ru kita jengem, ki Muslim ru kita jengem, kita kat ki runar ru ki yat ki yang kita ke life, kita ke soul, ki merat ru kita jengem, bagi kita ke senam, kajaka jong ke jengem, kasit jong ke jengem. Ka desire ka betang ya ka tliang ke jang ka do ka senam ka bala ban yu i de ke kaman ka affection jang karu ya ka do ka senam ka mon ya karu ya ka do ka senam kata kadai ka jaka jang ka jing But kajing snow baro, ya kadok kasnam kajing snow. Ini kadai kasit, kajaka jong kasol. Kabakibriw baro, kiape ya kadok kasnam. Ka Bible ka ang lada tangha kadai kajingim do snam. Ni don jingkermen hau kres, pilong kibi isnay tame na kibriw baro. Ladang ye be tang ye kata nong mana boleh taru ya be hi nong toru ya be nong peniak breu ya be hi kata ya don kon don keti bara ya sedayang sudah semi kon keti nang tahu ya paskul hi le yo lihat kata kade ke jikim jo kado ka sedam u khar Hindu ru le khar Muslim ru le Buddhis ru le baro la datang ya ke jikim ya be ya ke ai ba ka perthai baro ka ya be hilong ke bisne ni ki breu tame Kabalai kan, kadai ke spirit, ketu kadai ke manusia mah. Ke spirit, datang maka kabatip, yo blay, kaba ito yo blay, kaba wat yo blay, kaba kiong ka God consciousness, kadai ke spirit, ke manusia, kaba dan ke communication, kadai selak badu blay, menjukelat hey yo blay, ito yo blay, ngitip yo Jisu, ngitip kadai ke spirit, ke manusia, bod kibong Kristen, kilong spiritually dead, kilayap hari kilong manusia. Dan kam ke new birth, habalayap ke manusia, bahkan im hap kah.
The Bible kong kibalaka nakadok kasnam. Now John, Gospel Yohanes, kalnong banengkong kedekat bekat lai. Kibalaka nakasnam, kamday ka hereditary, kabahir pateng bay paik long kristan nginyelik beneng lut, bay kikon kiktibara. Kibalaka nakasnam, day bahir pateng baka nakasnam, nakadikajing imdo jogi. Nakamon ubrium day balamon imei pa nakamon kadok nakamon ulok day kibalakha na ublay born of God kibalakha na ublay banlang kon belay hap kha na ublay kay khalay di pa may tuti long kon briu kay Pimdan right banong kupayo blay na dampat kana blay umansibakot Holy Spirit uday God. Kibalakha na blay. Kibalakha nakadok asnam namon kadok nakabon ubriyo ndray kibalakha na blay. Kana usniang melong kon sniang balakha na usniang. Kana gibriyo tilong kon briyo do asnam ke. Kana Masiya long kon Masiya. Kat na bakaya long kumta. Banlong kun belay. Hapka no belay. Jesus kade by the Holy Spirit. Jesus isayo yaka Christmas. Balapin pun di kadu Holy Spirit. Ke Bible ka ang banbot ikidinjat o Chris. Kamot nga ba piru dayban ka by the Holy Spirit. Hangta pindan ka right ka hok. Namarlaong nagsitiba ng kong sikinong ka rin katsan san po. Uwang bat ka do bat kasnam. Dalaylay nga ang yepi. Bat ka do bat kasnam. Kinam yorong siya kahimaw blay. Kinam yorong kadobat kasnam. Hindi ba ang babendang ang ublay no 1 Corinthians 15:50. Taken. Sang bon kibriu kibayap kiyay asurak. Kidantang ka body, kidan ka soul, spiritually dead kabalay. Sakini ay ban yalap jing penim ay ban yato nga sabuto ka jing rai ka banengkong. Ay ban yato ya ka salvation, ay ban yalap yaki. Namar kiya surak ki em surak kidan tangka body kidan tangka soul, spiritually dead. Namar ka Bible kang darangi pai sakin nong rob kalenong kabasan. Kong kumno. Stisi nong rom kel nong basan. Kedekat kebakat sngap. Naba kumta keng. Kat kumbada way brio Adam. Kapap kalapsut siya kapertay. Ayo arung kapap no Adam siya kapertay. Kamot siyajay benrio baro. Usang kapertay ya. Banda kata kapop kejigyap. Baro death. The wages of sin is death. Banda kata kapop kejigyap. Bat kumta kata kejigyap kalawan hap. Haki benriu baro par. Death spiritually. Lo Hindu nu Muslim tau wasu long tah ke religion ha ke niam ne. Layak haki benriu baro par. Namar baro. Kila lepop, uba bahau la lepop, besniu la lepop, uba don buram, ubam don buram, uba dok, uba ruspa, uba start, uba namar, baro, including you and me, baro la lepop. Sinners beget sinners, kinong pop kai nong pop. Pi, kekhtinu blay kabayar kabajiliu ba. You need to be born again. Ang Jesu Unicadimas. Lada pai Unicadimas John Gospel Yohanes kalenong kabalay. Nicodemus
Bah beliau. Bolong religious bahak bah. Bolong polis bah kaktiin Katolik bukren bejai-jai bedan buram. Dua isya jingit arsen sitiau. Unong hikai Bible iki Israel. Lada undon Nikodemus hagejuk jonga jong pi lada yap gila ai garanti boleh sebeden terai. Nama babaha palat. Dari Jisu bi ke donut bahara. Udang yap hagejing long mansim. Jisu ang you must be born again. Kadai ban kapat ya me. Lada me kwa leit rung himau belai. Lemda kaya me ada ka badau mansim belai. Menum yo rung himau belai. Kajing penem kadai kan new birth kajing kataban ban kana ya kebalayap bahkan imbiang kan na Maria ke mensiam tahap kado mensiam kan likale de kado kali ada shay kado mensiam by God the Holy Spirit ya ke mensiam kan kibla ya mat ya ke jingkelah bomot kibla pediang yu Jisu kiyo ya ke new birth bat hang taken kamen sim kasim kisatrang yo blay it yo blay wat yo blay like a communication badu blay kam judkot la da don shanoru kadon katu kajig shakting buram yo blay njuklet yo blay Kiang ke God consciousness kam judkot but kini ke bau blay kwa ya pi yang haru you must be born again kini ke command you must come on so bhalan please kadai ban kapat ya me lum kum tan no hope man yo jing pen em ya ke ben sim kabalayam. Sa kabasaw, kay kajig penem. Kajing penem kadai kajig mi ipat, resurrection kaya. Ephesus ar kabanengkong. But ye piula penem. Haba pila yap, haki rengkang bat kipap. But ya pi ula penem. Kamot kajing mipat nagibayap. Kamot spiritually dead. Habau breu shania hau Chris. But ungek hau Jisu. La penem pat yau nagibayap. Nemar kapap kapenyap. Yau breu na breu. Kepenyap you spiritually, kepenyap ya kemensiam, kebainong kepop kata kejingyap waktu, kepop kepenyap, ya kejinglong mensiam, Andre ya kejinget ukris kejingkelah kebemot, kepenmipat ya kemensiam kebelayam, dah kejingka arsen, kemensiam keimbiang, dah indalaim setengan kan. Ubriu bayap jutngan klibo makada kabam bam hi tengan chu kajo hajing long mensim habalayap spiritually kam jutngan yektin ublay kam jutngan banon ka prayer ka fellowship badu blay kam jutngan ban lejeseng ban be sigi yeng mani ban let sigi Bible study kam tengan ni ke ibaro namar ka bayap te mensim kan tengan liya Syutran tang bahkan jado kan. Suka abam momo, ku abam syau, ku abam do siar, tu juga do waro. Jisu ang Nikodemus, flesh give birth to flesh, kado kakaya do, and the spirit give birth to spirit. But mensim, uka ya ka mensim. Kabasan, kejing penim,
Kedai kata kajing penkenriak yang translation. Kolosai wei khalai kajing penkenriak. Ubala pelat yangi kamu deliver la pelat yangi. Nakabor kajing dom bat ula penkenriak no yang isya kahima ukon kajing ie jago kamut ke translation haba im bat kapop yad bat kapop ni donna kahima kajing dom ong yepi usatan udai prince of darkness usim kajing dom hangi kidon tang artli kahima the kingdom of darkness and the kingdom of light kahima kajing dom bat kahima kajing syaya. Kahima jing syai dari Yesus Kristus. Kahima jing dum dari setan. Mengama pihak kawai ini kita ladon. Dum hajing dum hima ladon hajing syai kahima. Dum jing syai ladon hajing dum 100% nak kawai laru. Tehang ni kau orang pen kerja noh. Nakahima kajing dum, syakahima kajing syai. Katakan nomor kahima kajing dum, kalong syakajing yap. Kahima kajing syai, jong kon be jong Yesus Kristus, kahima jong kajing imba. Wat dayak bekut ru kadon tang kadujak bat kebening. Hadujak mdon jing syai su tang kajing dum na bam jekut cabam jekut. Bat happening pat mdon jing dum su tang kajing syai na bam jekut. As a man soweth that shall he reap. Piso sebadom, pitong sebadom pinat ya kajing dum hi. Pitong seba syai pinat jing syai. Pitong upan lay mi lay seriu. Umi upan ni kan. Pitong kubi umi terso. Umi kubi te ngitong siya kapop kajing dum tingin ot ya katay kan. Te hang ni ka ong kan. Kajing penim. Kadai kajing pen keryak kan. Kabang iyo lang bao Jisu. Ubala pelat yang i deliver. Lara no egi la pelat egi. Dai nakabor kajing dum kamu power of darkness nakabor kajing dum. But ula pen kendriak no. Translation. La pen kendriak no yang i. Siano pen kendriak. Syakahima ukon kajing i jang u. Ningkong Petrus ar kendai. Ubalakhat ya pi nakata kajing dum siya kata kajing syai bapla jamu. Ubalakhat ya pi kata kalau kajing khat Jesu ya ga ya pi. Nakata kahima kajing dum siya kata kahima kajing syai bapla jamu. Dat keban rio kajing penim. Kadai ke transformation. Jing pen keladur ya ke jing long ke basyapo. Kita ada jing penim. Pen keladur. Ndai ke basyabar. Ya ke basyapo. Bahar skinong korinsan katnyo. Lada way don how Chris. Ulalong jing tau batamayo. Hakmi kiai barok kila jalong kiba temayo. Kiai kiba rim kiba ngama pi ngijule kiba long ke jingdum kila dolon. Kiai kiba temai. Ika jinglong jingim bakan jaman sim kila nang grow kila nang he nang san ke. Temai kumno. Namar bau blay un ai kadonot temaya. Pinlap no isi kia life penrio ar penrio. Ngan airu kadonot temai happy, bat kemen sem bat temai digan bu apo jong pi. Bat ngan klau ya kadonun mau na kadok jong pi. Bat ngan ai kadonot dok happy. Donot temaya.
Mendai repair, mendai overhaul. Ngan ai, mana buang ngan ai God. Ngan ai ka dono temai. Kan dai ka repair ka overhaul. Ngan ai ka dono temai. Setemai dono cepo temai syabar. Rim ka dono hapo rim syabar. Kum balong ka dono hapo kum tapau syabar. Nublay wang ai ka dono temai. Dalam new birth ngiyok ka doon tamay kanya. But piniyok ka new nature kajing long jing im ka ba tamay. Hakir kom sngew, kir kom perkat, kajing terang, kajing seliang, ki ambitions, kila tamay lot. Raw ay do krisulong jing tao ba tamay. Bar su Petros ningkong ka basaw. Da ki ba ulaay hangi, ya ki jingkular ki ba kraw tambat ki ba kordor. Badaki ni pinyo long kinong yayo benta na ka jinglong mensem ba kenja belay. Kiong divine nature ka. Jinglong mensem ba kenja belay. Haba pila pet yap no na kata ka jing penput pelak kabahaka pertay. Da ka jing kwa bray evil desires. Men para bei jonga. Dina takadaw basali alap keleng shekini aiban le yalap. Jing pen im aiban yato. Bon kim tip ya ke jing pen im. Teng kala syudon haniam bagala syuguru haniam kimut layo jing pen im. Andrei kim patwan syu Jisu. Ban kela kabamot ban pediang yu Jisu. Balik ini ke jing pen im kalong great crowd kata-kata. Because namar ke involved ya ke Trinity te. Ublay kupau di otor jang ke jing pen im. Uday nong penlong ya ke jing pen im. Isaya san puar sipo. Kong salvation of our God ke jing pen im ke jang ublay jang hisga. Jisu baru day channel jong ke jing penem. Kalenti kalat bad yo jing penem. Ang naban kong Tesalonisan kendai. Nabau belay ulabu yangi. Om yakaban bitar. Henry yakaban yo yaka jing penem. Dau Jisu Christ ban yo ban receive yaka jing penem dano dau Jisu Christ udah channel kalat kalenti ban yo jing penem. But ulang nakikam ke apostol saw karar. But amdan ke jing pen im hano hawai pat. Naba amdan ke wai pat ke kerteng hapo ki beneng ya ka bala ay hapadeng ki breo ya ka ba day ban pen im yangi. Jesus is the way. Dan kerteng the way pat. Hapo ki beneng bala ay ban pen im yangi day ha. Mdai kerteng jo ko ne kerteng jo ki breu ne kerteng jo ke balang ne mdai kerteng jo ke niam ne dan ke wei pat ki kerteng ya ka balai po ki breu ya ka badai ban pen im ya ki lifestyle ke kerteng Jesus means savior ke kerteng Jesus means savior. Ke balai involved you Holy Spirit udah executive unang pentrei ya kajik pedim. The Holy Spirit. Nabar long no Yohanes katran rio. Andalawan mensim bakot un penkendo ya kapertei siapang kapop siapang kahok bat siapang kajing shisha bara. Day ngangayalap kektenu blay. Holy Spirit He walks utrei lingba kakten ublay. Holy Spirit sutrei kom to klam kakten ublay. Kawait lam sem bakot kakten ublay. Klam yalap ko brukin sko klam sko ko brukin gate. Kakten ublay kadi ka medium ka pedeng. Nakabanta ka jing penyam. Men para ambi ijong. Kila experience fila mana kecing penyam.
Kani ka jing pen im ka bakraw kata. Ya ka bala keren daw try, hindi ba keren Apostol Paul, hindi ba keren Petros, laniw John, ka jing pen im bakraw kata, ya ka bala keren, damuno ba keren daw try. Kumno, nginyo, ya ka jing pen im. Nakabor la jong nginam yo, kada ka gift. Namaruwa ula pen im yang ula sep yang ayapi, da ka jing le, ka hok, ka bangihi gila le. Ndai di good works yang ayapi. Henry da ka jing IA, kada ka grace, da ka jing IA la pen im yapi. Ublay IA yo Jisu, ndai bagi pham, ndai bagi wat yo ublay, IA yo Jisu. Pikwa jing mapi ki pop shem yo Jisu. Pikwa lek beneng Jisu long kalanti. Pikwa jing suk Jisu de Prince of Peace. Pikwa bani suk na badu blay Jisu de mediator. Uba pani suk badu blay kupa. Pikwa ban yo mapi ki pop shem yo Jisu. Kasnamu Jisu baro Jisu. Klamong niam ay ru Jisu. Pikwa lek beneng ru Jisu. Ke gift na ba ublay ulit kata yang seperti ula yo kod jabo shib ne Jisu yang entre Jisu ga chulet jese entre Jisu ga chule hok hi ga chule bhai rem le hok le bharu pidai nong pop hakapop ka kami jong akalapun yang ong David in my mother's womb conceived in sin naruk pop pila di nong pop. They have a day nang pop kaday bandon ka turning point of repentance. Kaday bandon ka turning points. Ngaro ka turning point ha kajing alam. John Pilwan. Ay pin receive na mi Jisu. Pila banong nga reject nga kantay. Ngantre. Teka Bible kong na Yohanes Kerlenong ke benengkong ke dekat kadar. Kat kibala pediang yo Jisu, hak itu ai ke legal right ke hak bakin long no ki konu blay day kibala receive kibala pediang yo Jisu. Kila pediang yo Jisu menu pi pediang yo Jisu. Ya kan niam te pila pediang ke ngado dangrit. Jisum de uniam de person. The Son of the Living God. Menu pi pediang yu Jisu. Nga tinggal apa dia? Ika jingelap John Bilbam. Day ba pa imam day pa ipa. Day piu hereditary piar pateng ni pi ik bi ik. Lakalong kumta kajing yap Jisu hading pena kalong meaningless. Lai inherit lut baro. Seki kon ksius kon miau kon kdai baro. Kajing yap Jisu kam dan jing mutio kajing play senam jang uru. Nama lay inherit lut berat-berat. Ria. Katakan ban pediang Jisu, ban long ki kod ublay. Bapindan na aka family ka jang ublay. Pidai ban receive Jesus. Man pediang yu Jisu. Kidan sautali ki ay bagay ban lek. Kebanengkong ban admit. Man pediang bat kubur. Haka jinglong mensim. But I am a sinner. Katakan. Upal wong I am the chief of the sinner. Kada orang badu je kidong papa. Katakan kada bahaya yang ai pi bangin pediang bangin di nong papa. Ban pediang nong bangin di nong papa. Kabar ban repent ban kelah kabamot. Ban delong willing da kabon kaba shisha ana do not ban kelah kabamot. Na kita kipap kabangilale ubadi di show ubato show bam lejeseng ulit na. Bam puli Bible puli na. Ban kelah kabamot. Jisu li yalap keleng-keleng. Kata kadikan message ke benengkong bau Jisu. Usdang yalap. Wong repent for the kingdom of heaven is at hand. Ki prophets barak ki yalap repent ki yang.
Ki apostol baro kilialap repent kiang for the kingdom of God is at hand. Lialap yang repentance dia. Balai harap repent because we all have sinned. Baro ngilala pop. Mat kabainong kapop kecil. Katakan ngidon kamban repent kalah kabamut nakipop jangi. Kabalai believe kadika faith kejingat. Kejingat. Nama ruang ke Hebrew kadwain riu klaim kejingat kalong kabamla long ban pensu bahayo belayu. Kejingat bau Jisu uyap na bentaki pop jangan ajang pi katakan kejingat ndai bau uyap na bentai ladi uyap na bentai jangan ajang pi usyak sitam usyak jenjar usyak penleran penpongpang senyat ya kle sempat ya gamet jang uput yu ma tet ya ga kle jang usapret ya kti kejat penba ding pna ki bentiu ya ubara beliau Jisu usyak for your sake and my sake nakabenta juga habat jampi bom jutip ya kapap meno substitute nakabenta juga jampi kaanggar ke jangu belay namaru belay ban compromise with sin ban penyesuk bat kapap kat jing bitaru belay yana ya fi baro namar all have sin baro ila lepap sangka judgment ke jangu belay ndre bau belay long belay ke jing wai ti yo kun bakhan maruya ban yap ya peli no ban kit no ban ba no ekipop changa jong pi ban pelat yang ai pi na ka judgment jong blay na maru de blay God of justice la judge no you Jisu kan halor ding pana Jisu aga belay juga belay me eno yaga wadu belay kupam la ban pet ya lau jong kon namar la pelong langkit pop ubam jutip ya ka pop meno man save no yang aya pi naga judgment ke jong belay la do judge yang ai pi baro in le hellot le du jaklot andrei save yang aya pi bu it kata-kata ke pertai mulai tidak ikut makan roy. Takkan bu banget hau Jisu nom judge union kajing embam cekat. Takkan ban pediang no you Jisu kan. As your Lord and Savior. Ngai ngo you blay kat sebangalai kimen sem bon de kipau kispa. Kiwan ban receive Jesus Christ. Ban pediang you Jisu. Ndai ba penbar. Kio sngeu ya kejing alam. Sang menta kasih haba pis sngeu ya ketin jong wat pen ya kedok no jong pi. Jisu ong hakimi ngayang ha kejing kang kedok no bat ngatiat. Ladau no sngeu yang bat un pele ya kejing kang kedok no ngan rung hapo jong u bat ngan kawai met lem badu. Badu ang stisinong room si pau kalai uno ba pertaya ke kerteng utrai will be saved uno ba pertaya ke kerteng utrai on pen yo men para bi jonga pertai ke dei tang ke jakap jing pet kreat ngidei tang ki stranger ngidei tang ki aliens ki sok sinong ke basipora Kibala nang leit. Ni si erwa he bayap brio. Si yengan leit ban om yap syo. Bara yang not ya ta ka yeng. Kabaskem. Kabalate daw blay hiya. Kiyeng pertaikin jatna ngi hapo Gaza kila prahipom. Ngi kalag pertaiki tang kitma kila jatlut bara. Dan security Jesus kept. Nika yeng ke bau belai shina. Ke bane na bam jekut. Si erai nga long unong way. Si erai biyak brio nga long
Syata idon keri jonga siarwa. Pilai don am ke salvation. Pinam yolet sekata keri. Kebau belai la pen krek without salvation. Dai na ta kadau jisuang la dai wei dong pop tangi wei in kala ka bamot ki beneng ki bat ki agelu belai kin syat ke ben ha beneng. Pada tangi wei in kala ka bamot ki beneng bat ki agelu belai kin syat ke ben ha beneng. Men para bi jonga ai bagani ke khubar. Bangala keren ya pi ni ke janmiat siapang ke salvation. Kan yo jaka ke jing mut berkat donot. Bagin wat chua ye ke jing penem. Namaru ong seek ye first the kingdom of God. First. Ong no Matias lai. Ma nru pun riu ma dekat. Matias nriu balai pulai. Wat chwai ki mau blek ba dia ka hak chung ngan sai lang tam mi ki jing don kam jang piwa lagi mi yo e ki himau blek ngi jara yu ki ma pertaya kabam thi kana ka de ka pertaya ka bala ban ja ka that war ka bala ban wan jubai bujur ha bala ban wan earthquake cyclone bala ban wan kai ka hope ya ngai pi don ka living hope ka de tang Jesus Christ wan lagi ya bro ka hope kadan mengin ya bandan rekat badu Jisu na bam jekot sha bam jekot tau blain kerku ya ini kentien ka balai selak bat pia kana ke janmet na ka benta ke buram jangu amen tanginya doai ablay badu khpa jangi bhabening ngalapla ya ke jing shisha jo ke ktir jame chapang ke jing pen im ke banau trai pat unong pen im be ya jong Jesus Christ ha ke babon kita ke khot kristan kim snu tho ke jing pen im ko kan rat kumta mihi mela ai ke ni ke khubor yang i ha ke ni ke janme bangin wat chwa ya ke jing penem ke balong ke hima ke jong me kotrai ke banne wala ka perthai kan du no ai bagani ko khubor kan yo jakaru ha ka do no ha ka mensim jong i kotrai banginum shio atang ya ke knowledge ke jing tip ndrei bangin dalong practical ha ke jing im jong i ke baman la kasngi mengenda longshore mengenda sungtho ialah di mengela yo jing penem kenang ba ai kan jakat bajakan longkat balong apertai mdan jing syaptig syu ngidan ke jing syania bat ke jing suskem au jisu ubalong ke kut ke baskem bat mau siang baskem jong ke jing penem jongi ngau ya ke jing duai ke berit jami ma bat kelet iki pop kilat jami hak kerteng try bat unong pen embe jong yu Jesus Christ ni dem ni duai ni pan kini ke ibara na do menta shedo bam jikut ro amen ngin ya penwai do ya kani ke jing ya seng ke jongi ha kani ke janmet dak bangi snow bah bani rai lang ye ke jing rai ke bah nyau phawei nak ba thamai shispa prapu pra ki ba bat ko jing rai ke berim a jing pen im ba phla a jing pen im ba skem kalat ban im kum kani amdan bala ban shem jing jiliu ke jing e hakane ki ai shlei amdan banang ban batai lach stang ka jing start belai baro lai teli ke dekat ka jing rai ka ba nyop wei bat shispa pra hadin bala de rai ka ni ka jing rai na subha ban khat itmen basan EW karsana min sa ai ya ke jing kerku penwai
penembaplah ajing penembaskem kalat penemkum kani om don bala pansem jing jelika jing it akan yashlei om don manang ban batai latang kajing sadlei ajing penembaplah ajing penembaskem kalat panemkum kani om don bala pansem penhem jing ika donut don ayuka bala kum kani bangin ken mau puji sulasya aitilaka jing om tingkai eru ken mi jing babun hajar na jing yap kul jong ajing penembaplah ajing penembaskem kalat panemkum kani om don bala pansem ajing isne Jelim Bane bon cukup Don jing ben kot pacana Ajing mongkan pari Kajing pelana jing rem Bana bating jing ya Jing kemenru la kersoy nakaba sem jing ma Ajing penembaplah Ajing penembaskem kalat panemkum kani om don bala pansem Ituai. Ublay. Ubau kepahat jungi bahabning. Nyai ngo ye mekanran ba melawan jungo kerpang yang ikum kabalang. Agaba melawan lam yakani ke kubor kaba im kaba krau kaba dan bor. Japang ke jingpen im ke jo mekanran kaba melakular nagabanta jungi ibai ba ibai. Kanra be baro sikatla ngiya kren sapang kajing penim ngiya ruwai sapang kajing penim Henry hadu menta ngidang artin sak iya kajing penim
kan ran isnei baling ba kan iko kubor kan sandur thamai hagi jing im kijongi iwei pa iwei bangila ban mat ye kijing ker khu kijongka bad bangin pen thamai ya la kajong ka jing im hagi jing itei lembat me ker khu able ya lau jong sakri uba mela penan kam ya uling bagi snem ki phau snem ki bala lej bat ki babon ki snem ro ki banangwan pun kubor ya uda ka bor men siam dome bagi jingkren ka kubor ka ba unkren kan long aplay ka ba mamehi makren na ka bandaban pen im yangi bagi ki wei patru pala yangi nang ni da ki jingker ku ki bagen sai ki jome baraka ba wai no to ai bagi jing ai e ka ba slay ka ba dab yang kerhayu tra jungi Jesus kajing iba ka ba pala ka ba mayan ki jong oblay ukpan bom jukut kajing selok kajing pentien penthamai bor kajong men siam ba kho ken song dap hagido not bar kajing im jongi iwei pa iwei ke be yeng hagini kajing is lem ro ba do pai lang jong me keleng ka prothe menta ba chadu bom jukut ro amen